چند یارونایی تیوی دما خوش به بینرین هجا بویرین کدناوا روژه ده قامینه مجوره ده بلتنا داویا روژه ده پیشکش بکن. برخوادانا لدجی تجریدا کو به پیشنگتا لیلا گوین دست پیکری به بریارداریه که خورد دوام دکه برخوادانا لیلا گوین ایدی روژا 112 لپی خود ایله لعالیه کدن سردان او پشتوانیا به چالکیان گروا برچبونه جه روژه زیده ترتبه. Gösterdiğiniz direnişten dolayı برخودانا افسروکا که جدیو پارلمنتر هدپ یا جولمیرگی لیلا گوون آگروا برچیبونی یا بیدم و بیدور وگر دروژا 112 مینده لیلا گوون تبی حمو آستنگیان جی دوام چالکی خود به اصراره. برخودانا گرتیان آگروا برچیبونی جی هین لداره نها لشستو ده گرتیگهان زیده تری 331 گرتین سیاسی ده گروا برچیبونی یا بیداوی و بیدور وگردنه. سردانین پشتوانی و دستگداین گوون جی دوام دکن. جنین فمینیستین ترکیه‌ای و پارتیا تفگرا کده اهب دوی چارچوه ده گوون لمالاوی زیارت کرن. دما سردانی ده لیلا گوون آخوی و گود چالاکین پشتوانی و دستگداین چالاکین گروا برچیبونه ین کودرایا گشتی ده پیکتین هیزه دیدن من. لوی ولاتی حتی کو پرسکریکا کرد وکه پرسکریکا بنگهین دوام بکه امین نکارن لسر پرسکریکن دن با آخوین. لترکیه پرسکریکن پر جدی هنه حموجی به هوا گریتاینا از دوی باوری دما کو چالاکیا منوی بسر بکوه. هروا پارلمنتر جهپ استانبول سزگین تان رو کلوژی سردانا گوون کر. سزگین دما سردانه ده جی گوون را افتش گود. ام جوا او گرتین دگروا برچیبونه دنه بفکارن. از هیوی دکم کو دوی پیواجوی ده کسک زراره نبینه. لیلا گوون جی وها گود داخوازه که من آقانونی هیا و حتی افدا خوازا من نی قبول کرن از چالاکی خوا یا گروا برچیبونه بردوام بکم. برخودانا پشتگیریا لیلا گوون هشت مجدارا 2018 لگرتیگه هان دست بکری هر کو دچه بلاف دبه. حتی نها لشستو ده گرتیگه هان 328 گرتین سیاسی ده چالاکی گروا برچیبونه یا بیدم و بیدور وگردنه. هر وها گرتین جدوزا پککی و پاشک دو راگهاندن کو اوی یکی آداره لتواهی گرتیگه هان تیکوین گروا برچیبونه یا بیدم و بیدور وگر. ریخستنه هدپا مردینه لبر گرتیگه تیپا ایا مردینه جبو پشتوانیا گرتین ده گروا برچیبونه دنه داخویان یک چاپا منیه دا. ریخستنه جبو داویانینا تجرید کرن او جلان بانگ لوزارتا داده کر. لنافچه جزیره شرنخیجی ریوبرین هدپی جی گرتین ده گروا برچیبونه دنه کارت شاندن. گرتین جدوزا پارتیا کومونیستا ترکیه مارکسیست لینینیست گروین برچیبونه اسلاف کرن و دیار کرن کوی جبو پنج روژان بکوین گروا برچیبونه. بناوی گرتیان اسماعیلی الماز داخویانی اکدا و دیار کر کوی دناو برا یک حتی 6 آداره ده بکوین گروا برچیبونه. هفسروکی کنسیا ریوبرا کما جواکین کردستان کجه جمیل بایک لسر چالکین گروا برچیبونه کو به پیشنگتا لیلا گوون هاتنه دست پیکرن آخوی. جمیل بایک گوت برخوادنا گلی کرد هشت کو سیاستا دولتا ترکیه داگرکر سروبن به دوی هرکس جه خود برخوادنا کو به پیشنگتا لیلا گوون ده دست پیکری بگیره. افسروک کنسر ریوبر آکجکی جمیل بایک بو میوانی برنامه روژه و ولات آسترک تیوی و تکلداری تجریدال سر ریبر اجلان و چالاکیا گروا برچیبونی آخفی. جمیل بایک دیار کر کو سیاست دولت ترک لسر دجمناتیا کردان تیمشاندن لیبرخدان و تکوشینا گل اف سیاست پوچکر و مینا کاویجی کمپلو الدج ریبر اجلانه. دبن داگرکریه دا دبن قرکرنه دا نخواز جیان بکه. دخوازه به ناسنامه خواه، به اراده خواه، به نرخ خواه جیان بکه. هر گده چه ویا دناو گلی کرده بشت که و خورد به در وی آزادیه جیان که دیگه قابل نکن. گلی کرد رابی سر بیا و دجی داگر کری قرکرنی دولت ترکیه سکنی. هر گوانا خاص که işte کردال ortaya بکن کرجی لخواه درکتن لازادی خواه لپیشاروژی خواه لهمه نرخی خواه درکتن بوی بدل مزن تکوشنی مزن پیشخستن
her ki devleti Türkiye xas ki Kurda tırnağı beki Kurd ev kir sebaba ki dijî Türkiye daha xort bisekini veya hareketi Kurd gelî Kurd mezin kir pêşxist devleti Türkiye dijminê Kurda tevaiye ve jî ve naşir aşkira ve dibêje Bayık di nava axaftina xwe de balkişan li ser çalakiyên gireva birçîbûnê ya ku bi pêşengtiya Leyla Güven hatî destpêkirin û got çalagerên gireva birçîbûnê siyaseta devleta Tirk teşhîr kirin. Rastî Leyla Güven Nasır yani pêşengî vedikin li dorberê pêşengê wana her kidiçi ew çalakiya mezin dibe û tesîre li ser tevayî Kurda jî çêdike li ser demokrata li ser sosyalîsta li ser humanîst êkê xazaya sas war digirin ew çalakiyekê bi qararê xwe pêşxistin ew nakirin îradek bikirin îradek pir xort him ew nakirin îrade him jî bi veya îradê gelê Kurd dan diyar kirin gelê Kurd çi dixwaze bo xwe bo însaniyetê Ev serokê konseya rêvebera kecekî Cemîl Bayık nirxandina xwe bi vê bangê bi dawî kir. her kesik lazım e di çalakiyê de cî bigire vê çalakiyê çawa mezin bike li dervayî zindana li hemû beşa li dervayî welat her kesik gor quwatê xwe gor zanebînê xwe lazım e têda cî bigire yani çalakiyekî va çalak wana pêşxiste çawa bi çalakiyê dike mezin bikin eger çiqa mezin kirin vexte işte ew daxwaziyê çalakwana pêk de vexte pêşê mirina jî tegirtin tek merî bêje em li gel çalakî we cî digirin em li pişwana em daxwazî xwe dibînin ew têra nake lazim e Li Başûrê Kurdistanê jî çalakiya gireva birçîbûnê ya Nasiriyaz û Fadila Tokya bêdem û bêdorveger dewam dike. Çalakger dê pêkanîna armanca çalakiya xwe de bi îsrarin ji bo piştevaniya bi çalageran re şandek ji koma tevgera goran a parlamentoya Herêma Başûrê Kurdistanê jî serdana çalageran kir. Li nûnertiya HDPya Hewlêrê li dijî tecrîda girankiriya li ser Rêber Öcalan ev not û neh rojin greva birçîbûnê dewam dike. Greva birçîbûnê îro ji aliyê koma pêncemîn ve hate dewrgirtin. Her wiha rojane welatî û nûnerên partî û rêxistinan serdana çalekgeran dikin. Çalekiya endamê Meclisa HDP Nasiriya Giz jî di roja not û nehan de bi biryardarî didûme. Tevî ku rewşa tendirustiya ya Giz giran e û dohrakirin nexweşxaneyê jî lê tedawî red kir. Ya Giz eşkere dike ku heta dawîl tecrîda li ser Rêber Öcalan neyê wê çalekiya xwe dewam bike. Hevseroka nûnertiya HDPya Hewlêrê Muzeyyen Goneş di dema dewrgirtinê de axivî û got. Di vê piştgiriya ji bo çalekiya greva birçîbûnê were zêdekirin. Her wiha şandeyekî koma tevgera goran a parlamentoya Herêma Kurdistanê îro serdana greva birçîbûnê ya li nûnertiya HDP kir. Cîgirê serokê koma tevgera goran Belên İsmaîl axivî û got. Li parlamentoya Kurdistanê ji bo çalegeran tişta dikeve li ser milê me em ê bikin. Greva birçîbûnê ya li wargeha penaberan a Şehîd Rûstem Cûdî Mexmûr jî di roja heftê û sisiyan de ji aliyê koma 25 ve hate dewrgirtin. Çalekiya endama koordinasyona Meclisa Eştar Fadilet Tok abîsê çileyê jî dest bi greva bêdawî û bêdorveger kiribû jî di roja sî û nehan de bi biryardarî dewam dike. Her wiha çalekiya greva birçîbûnê ya Slêmaniyê ku li avahiya Komeleya Karkerên Mezopotamya çardê kanûna 2018 hatibû destpêkirin di roja heftê û şeşan de ye. Çalekî ji aliyê koma çilî de ye. Li navçeya Kelar a ser bi rêveberiya Germiyanê ji bilê endizyar Herîm Mihemed û Mamose Cim'a Kerîm li gel mamoseyê beşê werzîşê Serdar Milhe jî dest bi çalekiya greva birçîbûnê kir. Her wiha çalekiyên greva birçîbûnê li bajarokê Xanesorê jî di roja pêncî û sisiyan de ye. Berxwedana li Strasbourgya Fransayê ya çarda Kurdistaniyan ew jî êdî heftê û sê rojan li peyxwe dihêle çalakgeran serkeftina şervanên Qesedê ya li dijî çeteyên Daişê pîroz kirin
لگرک باشرین اوروپای جی تجریدا لسر ریبر اوجلان به چالکین جور به جور هات شرمزار کرن. سرکفتنا گلی روجراتا ناری. اف هفته سه روزن چارت کردستانی لستراسبورگ فرانسایی گرفا برچبونیا بیداوی و بدور فکردنم. چالگران سرکفتنا قصد یال دیجی چتین داعشی پیروز کرن. هروها دکتر فهرتین گلشن لسروش تندرستی چالگران افتش آنی زمان. لگوری هفته یا بوری چالگران گل کیلو لخوا کیم کرنه و مسئول که ینوان دحلن. دیلان کوچ کجا یکسل کوچ نامه یک شریف بریاد چاپمنی و انفورماسیونی یا حکومت فدرال آب سروک وزیرتیا انگلا مرکل رشاند. حکومت برسفک سوسرت دانامه یا دیلان کوچ او ها گود تشتکی ام بکند نه جباوی خوربی جبلات چالکیه بردم. به همان ارمانج چالکیه امام شش آل گالار آبریتانیا جی دروج هفتی سوسیان دایم. هروها چالکیه مصطفی توزاک لدیسبورگ و یوسف ایبا لباجار تورنتو یک کانادایه دروج 46 شوال آغوغلو و سلطانی کیت لپایتخت آوستوریا ویانایه روژا 26 شیار خلیل لباجار نورنبرگ ای آلمانیایه روژا سویاکان عمر باگدور و جمال کوبانی لکاسل ای آلمانیایشی در روژا 13 دومن لآلیه کی دن لپایتخت آوستوریا ویانایه استودکارت پلاتفورما جیانه یال دیجی تجریده آوابو لباجار همبورگ آلمانیایشی انسیاتیفا جیانه یال دیجی تجریده آوابو یکیتیا پاریسرین اوروپایی هنرمندین ایزیدی و کردستانیان لگلک باجارین اوروپایی جی جبور راکرنا تجریدا لسری بر اوجلان و پشتگیری داینا برخودرین گروین برچیبونه چالکین جدا لدارخستن. چالگران بانگ لنتوین یک بویه و دادگاه مافی مروفان کرن به ارکا خورابن و نبن هفکارین سوجین مروفاهیه. یک روزنامه این روزانه این آلمانیایه تا آزه بنوچه آنالیزه که جهدا چالکیا گروا برچیبونه. دگوتاره ده تکوشینا کوچ به تایبت تکوشینا لدیجی سیاست حلاندنا کردان لآلمانیای هاتا ببیرخستن. سندیکوانین انگلیس جبو پشتگیری ببرخودرین گروین برچیبونی را و استبال پایتخت لندنه دست به گروا برچیبونی یا سه روشان بکن. لپایتخت بلژیکا بروکسل به هزاران کس لدیجی تجرید کردن لسر ریبر اوجلان او جبو پشتوانی چالکین گروا برچیبونی مشیان کرد و دوستین خواهش گلک باشارین فرانسا، آلمانیا، سوئیسرا، هولندا و بلژیکای تولی مشیبون ده مشید بانک هاته کرن کو بلا ایدی سازین یکیتیا اوروپای جبیدنگیا خواه درکبن. ناوی چارتر هوان ترانسپورت نها ایرو حسید سه روزه انشالله دا برخواهده هر سر ناوی یک هوانان ام فرمتی خواه تشکشی و بکن و ام دیسا بیستانه بگروا ایرانده بکنه بالا بانتر حسیدتا و هنگری بکرات و برخواهده ربرتی ما و سروکی ما انطلاق بکن و ام و دبیجین کو ام تجیب سر ربرتی ما حتی نیش کنندن ام جوان چولاکی خواه ام ضم برخوادان خواه ابگاوی نکن ام حساس راتش من سروکا افورا بیشی سروکا ماما خیریان مگرتیه از چلاکی زندان آمده دست بکریه به پشنگی جنه که دست بکریه و ام بانگواتی جوان بکنکو ام داویه به حیبت سر بکنن و ام سیدی سر برتی بانده بشکنیم و جبلی بیجه ام تشتی قبول نکن ام ببیجه بیجه کردستان بیجه روش پروشت ایدی چته بیچاره مانه او مالباتین خواه رادستی شروانین قصد دیکن هری داوی هجماره که مزن آکسی ناوری خواه رادستی شروانان کرن اف چته ده کنترول او لیپرسینی را در باز دبن دنوا وان باسکن چته آندشی بشک چته این بیانی جهنه. اف کسین که هند بینن نوش باغوز درکتنه. هری داوی هجماره که مزن آچته و مالباتین وان خورا دستی قصدی کرن. لوی دویرال در دورا باغوزه اف کس را دوستن. جبر که دو کنترولا شروانان ری در باست بن. بقاسی 6 جین کنترولی لوی داره چی بونه. الملکی چته و الملکی دنجی مالباتین وان تین کنترول کرن.
هجمارك چتین بیانی جی دناوان دهنه لیبلین هری زیده راقینه. کاروانێکی نه یەن چەتەیەن داش و ماڵباتên wan vêgavêl vê derê ne xweteslimî şervanên qesedê kirin. Ev malbatên wanan e, malbatên çeteyan e wê di kontrola şervanên YPJ de derbas bibin. Li pişta min jî li vî alî ev alî kameraman diyar dikare nîşan bide. Li wir jî çete bixwe hene. Hêzên taybet ji ber kontrolê di cî de nabînin ku em zêde nêzî wan bibin. Nav kontrolê wanî destpêkê dikin. Ev alî çeteyê Daişê bixwene, ev jî malbatên wan e kerwan bi kerwan pêl bi pêl tên ber bi vê derê ve ber nuqtê kontrolê ve diçin û wan hemû dibînin. Beşekî biyanî di nav wan de hene em bi wan raxifîn ev malbatên çeteyan. Tev zarokan niha hatine wê kontrola şervanên YPJ re derbas dibin. Li vir zarokê wan hûn dibînin, bi alîkariya şervanan wan dibin deverên ewle. Ji roja ku çetet baxûzê deketine dorpêçê heta niha derdora 17,000 kes ji wir derketine. Ji roja ku dorpêçkirin li çetan hatiye asêkirin heta niha behsa derxistina 17,000 kes hatê kirin. Gelek ji wan çeteyên Daişê teslîm bûne. Zarokên nihal vir nizanin bêçil derdora wan heye. Lêbelê ew jî dibin qurbanê kiryarên malbatên xwe. Di baxûzê de ne diyar e bê çi qas kesmane. Lêbelê di dematî kesnemîne wê qesedê derbeya dawîl çeteyan bixîne. Fermandarên qesedê yên li vir yên ku şer birêve dibin eşkere kirin bi wan re danûstandinê me çêbû eger diyar bibe ku êdî sivîl yek sivîl jî li wê derê nemaye wê derbeya dawî li çeteyan bixin bi vî awayî hebûna wanî çekdarî li ser xaka Sûrî bi dawî bikin. Piştî ku kontrol û lêpirsîn bi malbatan re biqede wê derbas ji kampa Hûlê werin kirin. Bi vê yekê jî wê hejmara ferdên malbatên çeteyan li vê kampê 2,000 derbas bike. Berî ne tenê sivîlan rizgar dikin şervanên Qesedê îro 7 hevalên xwe yên ku di pêngava bagera Cizîrê de ji aliyê çeteyên Daişê ve hatibûn girtin rizgar kirin. Şervanên hatine rizgar kirin gihiştin Reqayê. Navê şervanên hatine rizgar kirin jî wiha ne. İbrahim Ehmed, Mihemed Şêx, Mihemed Abdullah, Malik Abdullah Hüseyin, Mihemed Ehmed Xelîl, Ehmed Merî û Feteh û de. Şervanan ji aliyê dost û malbatên xwe ve bi kêfxweşî hatin pêşwazî kirin. Ji fermandarên Qesedê Kendal Reqa diyar kir ku şervanên wan di kemînekê de di şerê tinekirina çeteyên Daişê de hatibûn girtin û got. Îro ew 7 şervanên bi operasyoneke taybet hatine rizgar kirin. Berî niha bi çend rojan şervanên Qesedê 3 şervanên din jî yên ji Reqayê rizgar kiribûn. Şervanên Qesedê di çarçoveya tinekirina çeteyên Daişê de bi sedan sivîlên din jî rizgar kirin. Di nava sivîlan de bi dahan jin û zarokên êzdiyên ku di êrişên li ser Şengalê de ji aliyê çeteyan ve hatibûn revandin ji hene, zarokê bi navê Mîlad diyar kir ku gelek zarokên êzdî bi navê Cihadê li ser çekên kîmyawî û xwekujiyê bi erk dikin û bi vê awayî jî ew ber bi mirinê ve dişandin. Çeteyên Daişê niha di gundê Baxûzê de ji aliyê şervanên Qesedê ve hatine dorpêçkirin. Şervanên Qesedê di operasyona rizgarkirina sivîlan ji Baxûzê de rojane sivîlan rizgar dikin. Di nava sivîlan de bi dahan jin û zarokên êzîdiyên di fermana sîsiyê tebaxa 2014 li ser gelê Şengalê de hatibûn revandin jî hene. Herî dawî şervanên Qesedê di zarokên êzîdiyên bi navên Gulê Ela û Suad Reşo Ibrahîm ên ji gundê Ramboseyê Şengalê rizgar kirin û radestîmala êzîdiyan kirin. Yek ji zarokên êzîdî, Mîlad Hesên Xelefiyê 13 salî koçbajarê Şengalêye serpêhatiya xwe vegot. Çeteyan di roja duyemîn a êrîşa bi ser Şengalê de dema ku wî bi hevalên xwe re dilîst revand. Mîlad destnîşan kir ku çeteyan ew ji Şengalê birin Tillehferê û ew xistin zindanê. Em di zindanê de hiştin û ji me re digotin hûn gawirin. Çeteyan her dem lêdan li me dikirin. Bi darê zorê em fêrî xwendina Qur'anê dikirin. Yê ku nedixwand an jî xwendin nedipijirand bi awayekî hovane lê dixistin.
میلاد دا زانین کو دمال زندان بون کومک زاروکین دن جیین ایزیدی لور بون. احنا كنا على 21. د زندان ده از به کمکی ربوم جی 21 زاروکین ایزیدی پیک دهاد. دما ام دبرن جهکی دن مهول ددا برفن لجبر محرم ناس ندکر ما ندکاری. هم كان حاولوا على البيت وعلى البيت. میلاد دست نیشان کر کو او به چته آن رگلکی گریان لی هری داوی او هاتن گنده باغوزی او لورجی او خستبون زندانی. پشتی کودگی هجن گنده باغوزی میلاد ده حوالین خویندن درون و خودگینن هری من قصدی. میلاد دماتی رزگار کرن تجلو برگ لسروی تنبون. میلاد تکلداری پرورده کرن زاروکان جهیلا چته آن و افتشت گوت. چته آن زاروک لسر چالکین خوکوژی پرورده دکرن و هجمارک جو زاروکان جبو چالکین فدایی شاندن. میلاد دست نیشان کر کو زاروکین به تمنی خوزیده تری چاردان بون او بناوی جهاد دشاندن شر. میلاد یوسف پشتی کو گهشت کامپا هولی هیویا و گرالشن گالی دکه و افتشت گوت. 4 سنة 4 دخوازم دایکا خواه و برای خواه ببینم. اف 4 سال من وان ندیتیه. فيهم كمال. قصده جنو زاروکین ایزیدی رادستی مجلس مالا ایزیدیان آهریما جزیره کرن او جی دی رادستی مالباتین وان بکه. د کنگرا خوی هفتانه ده سرک وزیر عراقی عادل عبدالمهدی تکلداری چتین لگل قصد گرتین آخوی عبدالمهدی دیار کر کو او دکارن چتین گرتی ببین گلخوا او گوت یان امی جبو بیرانا وان یا جوالات وان را ببین آریکار یان جمیل گلخوا دادگه بکن. ده همان وقت ده سروک فرانسه مانوئل ماکرون دیار کر کو دوی اف چته لولاتین کو سوچ کرنه ورندار ساندن. شر شربان قصدی لدیجی داعش دوام دکه لبلد انجام آوان بینگاوان ده بهتری 1000 چتین بیانی و هجماره گمزن آچتین حریمی لگل قصدی گرتینه. دوی چارچوبه ده گلک ولاتین اوروپی دسری ده آلمانیا، فرانسا، سویسرا، دنیمارک و بریتانیای و گر و دارزادن ولاتین خوارت کرن. هری داوی سرک وزیر عراقی عادل عبدالمهدی دیار کرکو او دکارن چتین عراقی جیین لگل قصدی گرتی ببین گلخوا و وها گوت یان و عراقی جبو برناوان چتیان جوالات نوان را ببا آلیکار یان جی کسین سوچ کرنه دارزینه. دبه هنک ولات جی عراقی بخوازن چتیان ببن ولات اکیدن میناک فرانسا او لدجی محمیان شرکه و دوی عراق به ارکوبر برسیارتی ها خوارابه. سرک وزیر عراقی بالکشان لسر هلوستا ولاتان و آف پرسکر. گر ولاتین وان گرتیان و گراوان قبول نکن و دمی امی چاوا به مسئله را بدنو بستینن. امی وان بخن لی پرسینه اگر سوجه وان هبن دبه اموان دادگه عراقی ده دادگه بکن. ده هفته یا بوری ده سرک وزیر عراقی گوتبو ولات ما گرتین بیانین ولاتین وان برن وان رد کرنه ورناگره. بریا به چند روزانجی سروک عراقی برهم صالح دیار کرو بوکو 13 اسیرین کو عراقی او ورگرتنه والولات خوا دادگه بکن. ده همان وقتی ده آژانس رویترز را کاند کو روزا یکشنبه قصد 14 چتین فرانسی و 6 پیکاتین عرب را دستی عراقی کریه. تکلداری و مجاری سرکومار فرانسه ایمانوئل ماکرون دیار کرد که اندام چتین داعشین فرانسی کل سوریه و العراق هاتن گرتن دویل ولاتن کو سوج لیکرنه بین درزاندن. ماکرون دازانین که و فرانسا جازاین گنگاز این مابونا وان دزندان هنده حتی وگو هزینه وان ولاتان. هر وحال گوری همان آجانسه دناوا چند روزانده قصد نزید 108 چته را دستی همان ولاتی کرن. لیبل حتانها قصد تداخویانی که فرمی درباره مجاره ده ندایه. بریانها جو فرماندارین قصد عدنان عفرین را دسته کرنها چته یان جی عراقی را رد کربو. وزیر دروی فرانسه ژان یوس لی دراین دیار کرد که اوی پشتوانی آخویا به هیزن سوریا دموکراتیک قصد را بدومینن جبر که قصد لدشی چتین داعش شرکر او گلک قربانی دام. وزیر دروی فرانسه ژان یوس لی دراین را گهاند که اوی لگل قصد بمینن جبر که هیزن سوریا دموکراتیک قصد کارک جدی دشری لدشی داعش دا کرن او گلک قربانی دانه. جبر ویکی جی بریار امریکا یا هشتنا هیزین خوین لشکری راسته. لیدوی امنها به امریکای را ببین آلیکار جبو بجه کرنا مرجین وی بریاریم. بری نها به چند روزان سرکومار فرانسیا مانوئل ماکرون ده همان چارچوبه ده سپاسیا قصدی کربوم.
سروکی امریکا دونالد ترامپ نوزدهی کانونا 2018 بریارا و کشینا هیزین امریکی جه سوریه دابوم. لی بری چند روزان جی ترامپ اشکره کرکو و 400 لشکرین امریکی لسوریه بمینن. چتین دولت ترک ده هر فرسند ده گنده ساخونا که یه عفرنه تو بران دکن لوی گندی شنین کوش بر داگرکریا دولت ترکیه جعفرینی درکتنه دمینن شنی دست نشان دکن کو او ایدی جوی زیدتر نمادکارن جعفرینی دور بکوین. جدفرا کو املینه عفرینا داگرکری بچاوان خیاد به اف در گنده سوغانه که 7 کیلومتر جعفرین دوره. تاوی کو گلک جشنین عفرینه هاتنه کچبر کرن لوی گندی دمینن لبله دیسا جهویتیا چتین دولتا ترک ناترسنه دم بدم چتا ایریشی گندکن او ددن بر توپان اف مالن کو لور گنده کیماریه آنگو جه کو توپان داویجن لبله شنی دمابونا لگنده خواه به اصرارن دبیجن آرمان جوان کچبر کرنا میه امجی خواستکن وان پکناینن. اردوغان چجمع دخوزه مجوی گندی جی درخه من عفرینه کت عفرینه دخوزه ما درخه ملت جبرو این ملتی ما کردو جی در ناکبه ملتی ما کردو هم ناترسن. هل بده انجام وان ایریشان ده زرار چبونه ام راستی کالپی رکی هاتن کوچه روکک پیرا چبویه. احمد مجید چتایان تزوی دزینه نه مریشکا دیله نه پزا دیله پزه من لغربی گون بو 500 متر تنه بو حجمک آنی ها تلاوک ربیا پزه مگد زین او قذفه یومی انتین سرمی بی ملتی با ملتا که کدا هر رایانا ام تجارا جگندی خواهی هم در ناکبن حتی هم خواشن هم در ناکبن گم گیجی بمرن هم در ناکبن نه یک تنی هم گبمرن هم دیسا در ناکبن. دولتا ترک آداگر کر او چتین خواه خال هم بری ایم کرنا و جن جمریش کان را و بری کرنا وی کالی جعفرینی را خورانا گرن. جاو نباریه وان دهلک و هر ریبازن در مروفی بکن. هری داوی هفت صبات گنده سوغانه که هاتو بابران کرن و زرار لپی خواه هشتن. روسیه و رژیم سوریه را گاهاند داخلانی که هفبش داند داخلانی ده بانک لامریکای هاته کرن که هیزین خواج سوریه وکشینه. پشتی که امریکای را گاند که به 400 لشکرین خواه لسوریه به لرژیم سوریه و روسیه داخلانی که هفبش داند. روسیه و رژیم سوریه لسه زمان فرمانداری گشتی داخلانی که هفبش لسر حبونا هیزین دولتین یک بوین امریکای لتنفیدم. ده داخلانی ده بانک لامریکای هاته کرن که هیزین خواج سوریه وکشینه. ده داخلانی هفبش ده هاته ادعا کرن که و رژیم سوریه و روسیه جکامپا کوچبران آر رکبان آل تنفی والا بکن. یکی آداری دبن چاف دریا نتوین یک بویده ده بچن کامپا رکبان او وان بینن حریمین رژیمی. بده هزاران کسین رژیم سوریه رویانه نها لکامپا کوچبران آر رکبانی دمینن. کسین لور دجین جبر مترسیا گرتن لشکریا مجبوری او کشتنه نخوازن بچن حریمین رژیم سوریه. جبو هلبجارتنا هرمی یا لترکیه او با کره کردستان نزی مهکی مایه پارتیا دموکراتیک آگلان هدپیجی لزدای خباتین خوین هلبجارتنی لعالیه که نامزدین هفشارداریان تینه دیار کرن او لعالیه که دنجی سردانا دکاندران تی کرن هر وها هدپی برنامه متینگا خویا هلبجارتنی جی دیار کرن. هدپی بنیزیکبونا هلبجارتنا هرمی را لزدای خباتین خوا اف خبات جی سردانا دکانداران و کرنا بیروین هلبجارتنه و دیار کرنا نامزدان و هر وکیدن دیار دبا. ریخستنا هدپی لئله پشتی نامزدیا صبری اوزدمیر رد کر لشوناوی دکتور محمد دمیر نامزدی هفشارداری نشاندان. برنامه میتینگین هدپی ین هلبجارتنا هریمی دیار بو. هفسروکن گشتین هدپی پروین بولدان و سزای تملی و جدو باسکان و ده چارچووه برنامه ده ل25 ناوندان میتینگ و لسهونه جهانجی هفدیتنین گل و لآمد استانبول و وانیجی پیروزباهی نوروزی لدار بخن. پارتیا دموکراتیکا گلان هدپی ده چارچووه هلبجارتنا خوجهی یاسویه که آداره ده برنامه میتینگین کوش دسپیکا مها آداره و لباجاران و نافچیان لدار بخه دیار کر. هدپی ل25 ناوندان آنگو باجاران میتینگ
و لسو نه نافچهان جی و هفدیتنین گل و الامد استانبول وانه جی پیروزباهی نوروزی پیکبینه. ده چارچوبه سردانن هدپی جی دکاندانان را هفسروکی گشتی هدپی سزای تملی لگل دکاندارین اسن لر استانبولی بو. تملی گوت دوی ام کارگر، کتکار و دکاندار ورن گل هف و خوش اتفاقا کوماری یا لسری ولاد بویه بلا خلاص بکن. ورن ام دسوه یکی آداره ده بقیومان را دستلاداری جی پاقش بکن. حکومت فاشیستی AKP مهپی کو ایدیتک چون خوال برچاوان دبینه زختین خواهین لسر هدپی زیده کرنه. لنافچه نازلیه یا آیدنه پولیسان بسراوایی رخستن نافچه هدپی تگرتن و هفسروکی رخستن سینان بایراک بنچاف کرن. برین چین من داوی روزی لور بداوید بنوام دبشین هر دنوا خیر و خشید بمینن هر شاد باختار.